Nā, i tēnei wānei e te iwi kei te manaaki a Ngāti Wai i te hui a te kāhui a rangatira a iwi. I rere te pōhiri i a rātou ki ngā iwi o te tai tokerau. Kia noho tahi me rātou, kanohi ki te kanohi. Ko ngā rangatira o e rā atu iwi o te motu me hono a Ipurangi. Ko te omi kōna me te rautaki a te kāwaratanga e tahi o ngā take e wānanga hia ana e rātou. Nei rā te pūrongo a Roy Hananuri. He au hau tēnei mō ngā rangatira o ngā iwi Māori o te motu. Ahakoa e he hui iti, ki roto i te tai tokirau, raro i te kotahirau tāngata, i tika ana me whakakahore te hui a kanohi, nā tēnei whenū hau o Omicron ki roto i te tai tokirau. Ka riro mā te iwi o Ngāti Wai e whakahaere i te hui o ngā rangatira a iwi katoa i tēnei tau. Ko tētahi painga e kite nei ahau ko te mahitahi. Te mahitahi mai ngā marae, ngā kāinga, ngā hapu me ngā iwi. E pono ana ki te kaupapa, te iwi chairs. E pono ana kia tai mai, kia hono hono, ko tai te wā. Ka tai a tina nā atu ko ngā rangatira o ngā iwi o te tai tokerau, engari ko te toenga atu ka hui mā te Ipurangi. It was certainly not a time that we're asking for permission to do much at all. We are just doing what works. And how do we know what works? Because whānau tell us. Hapu persist with us. Our iwi know. So we have a different connection, unlike anything that mainstream could ever offer. He mahi nui tēnei e pāna ki te whakakotahi o te whakaaro o te iwi Māori. O tira e pāna ki ēnei kaupapa nui, tēnei wiki tonu. This is our team to break down the structures that have failed us and rebuild the things that we know work for us. Ki ngā wai whakātāta o Ngāti Wai me ngā rangatira o ngā iwi o te motu e. Roy Hananuri, Te Karere.